clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule September ni somni le pasari sang ni somni pali ania tu chuma po hian Khawvel buaina sang te kan ngai thlo le thung do na ni November ni nga US in an president thar an thlan tura in beina alian sot lea party lian pani ba ka an candidate te point tong kam an du tuilo sot le President nilai Joe Biden chuan chu non atum to lo wangin Vice President changlai Kamala Harris chu Democratic Party candidate ani dona Republican Party lamin President kal chuak ta Donald Trump din tir le bokin tlin ngei tumin ma an lana sa le bok ramchunga pul an lak sang Vice President nilai Kamala Harris chuan ma ala shwai shet zel ni na langa hei hi debate sang le mimal ngai dan an lak khoma tanga te ni in milar tam tak tan zong in ashil le bok nia soyani President Louis Trump hi du tu tam tak om ve bok ma se atong kam le aphung lung na hi ngai thelo tam tak anom ve tho bok nia soyania pul lak nung bera po aniam zo ka changin aniam na ero atlem hle thung September ni soma Pennsylvania huna an panhi debate clear tu te kha missing million somruk le pasari chuang an nia soyania khata athu soya wangkhan Kamala hi ain vor phain mi puya thu ashil thui le nia soyani bok engpola thleng theiania an thu soile an debate hian an din mun dik tak ashil chhozel to wangin pul lak le zel tura po anin le thal zak theya tun din huna chuan Vice President nilai Kamala din huna kang reset bokani kumsang ni som pariata Indonesian thlona tla ta Lion Air thlona chu an chui zui zela an tlak ma a thlon nun ber bali thler kara denpasara tanga Jakarta pana a thlo lain a thlo chua chein technical lama har sana tokin pilot hian control tower abiati hriat chuani an tlak ma nia a thlo lai hian an thlok chuak chiatin khol lam har sana nein tumadi lea ma se anu loka Jakarta an thlen thei tur thu soi lein him takin an thlenga atu ka an thlo chua le mi za somrial le pakwa chuangin tuya an tla tun thlengin an chin chang hriat mumal thei alom lowani Balinusa Tengara huam chunga airport authority a an ho tu Harson chuan an tlak mania thil thleng hi a soina Captain Khan a buai thu a soinu loka a thlo zui thei in ringin a thlok tlang ta ni an tia anin biang na thu hi thlona dang an thlo chua nu chia tum khal tu point alo hriat man ve thu a soibok Denpasar Jakarta flight hi Indonesian ko pui tum huna hian an mani sana a pathian ni zandar somle mini somnga le panga tuma he thlona vek Boeing 737 Max atuk jingda ruk le mini somnia Bangka Island Sumatra pana chuak le in a thlo chu atanga mini som pathum hnuwa tuipuya atlatani Lion Air thupuang tu chuan thlona buaina omsa a thlok anga soina hi apha in ama in buaina ne wanga pilotin leilam abiania soina chu changin kan thlona tlak chan hi kan chui me kani ti chowin a chang thungani Indonesia thlona chuan man tlom zinga lian ber Lion Air an CEO Edward Sirait point ama in thlona hian technical problem an nei thu ya soya Mase Denpasar Jakarta flight nuwa hian hei hi an siam tha ti alo soi to bok hetianga ti oma wang hian transport minister chuan Lion Air technical director le officer dang pathum chu alo suspend to bokani Europe ram laili chu ruwa surna sa le tuilian ti boi chunjom zela hetirenga andramin ruwa tuya donna sa chhozel chuan retheina khura an lu thuai ring tu anom ta hial Ruasuna sale tuilian hi Poland, Czech Republic, Romania, Austria le Italy nan turna sa zwala mi somni palin nun na chan to in bungrua le thilhu pound maktadoi chuangman a cheto bok nia tarlanani European kolum na sa takator hnuin ruwa tui tam tak hi adong chunjom lea hei hi chigle sa in thlang na sat wanga ni thu mi thiam te chuan choin tuna ruwa tui tlana sa wanga tuilian an tor po hi ala ziom ri lok theidon lo ni inan soibok mun tam taka in kalpo na kong pui aman theilowa lir theile rel manga in kalpo na abuaya chung ko tam tak mun himlama shoi chu an ngai boka wangin nun phung a khailak na sa hle zirna in then khat po khar hial angai tan ni in an soibokani
China chuan an ram thenom le Khawvel ngai thak nuam lo thu thar nein khomol pui dang po ka theina missile lo tling tak ain chin thua soi China hian nimin khan thu chu siamin an ram sana a jinglam da real lemni somli le pali vela Pacific Ocean atanga ballistic missile lo tling taka ain chin thua soya he missile hian a target thla mi lovin khomol pui dang ami po aka fu chat thei thu a soi zui bok hetia an hlotlin na phu thu phur taka an soilai hian an ram thenom Japan chuan he missile an test tur chungchanga hian engin raudin na thu ma an don lo thu an soya China thilti dan chu rol rala chet na dik takani ba ka ram thenom te tu lova room China ni ti in an dem hle thungani Thailand chu Asia chim chakrama ne inang in kopal na mang masaber ani don ta man phal na bil hi jun thla khan pom lo ni to ma se an ram lal pom pu yanga ya lal chung ko thu chua chuan thole ni khan man thei ani tak thu ati chua kani Thailand hian hun rei fe tang khan ne inang in kop na hi a thlop thuan lo soi to a hemi konga mala tu te point thei to pin hlotlin theinan an lo be chin to bok LGBTQ activist the co-founder of the Bangkok Pride movement ni bok an chuma pon chuan he thu hi ashiat vele alom zia soi chuakin an digna le an zalen tak le langsar taka an mang thei tur chu alom zia asoya kanin tluklan na le midang terap bezonga kho sathin te chuan mun killam an pan nge yang kan zalen na kol ayeng veta atiani ani chuan an lom zia le an zalen na dik tak an man thei ngei to nan kum thar January ni somni le panhi hian ne inangin kopte tan in neirun pui buat sai ngei an tum thua soibok Thailand Prime Minister Pei Tong Tan sinawata point he bil hi pomani thu asiat vele thu chu siamin in mangai ton te zong kalom pui tak zete ative bokani Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan Israel le atho puiram ten Lebanon helpol Hezbollah nena nisom ni le pakhatin ka hayan puan na tura rodna an siam chu an hnol thu nimin September nisom ni le parukhan soi marlama be pui kan thlak na chuan atop na tur pakhat chawom chu Hezbollah te hneya kanram marlama chengte antina theina ti chimit vekani atiani Israel Minister hian nisom ni le pakhat chung in ka hai puan chu Hezbollah te tana in tuai thar le na siam sakna mai tur zok ani thu atar langa in ka hai puan rodna an hnol nuwa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel sipai te chu Lebanona be puyan thak na thatop chua be turina cha zui ngal Gaza Strip a po until tum a hlotlin ma chu be puyan thak zel don ti asoi bokani Gaza indona hian Palestinian mi singli sangkhat zali somkwale panga anthito ni in Hamas lam chuan an soya atam zok chu civil mi an ni thuan soi Lebanon Health Ministry chuan thotan ni atanga Israel sipai te beina wangin mi zanga somnga chuang anthito ni na soya mi nuai nga vel chuan anin le lo an tlan chiat san to ni na tar lang bok Israel hian Lebanona be puya thak na hi boruak atang hlirin alakal puya Mase khomwal lama tanga beitura in buat saiturim Israel Army Chief Lieutenant General Harji Halevi chuan sipaite asil tobok Lieutenant General Harji Halevi chuan Israel sipaite chuan Hezbollah helte chu khoimhuna po an be chun zom zeldon tiasoi US European Union le an thopuiram dangte chuan Israelin Hezbollah laka be puya thak nuwa Lebanona ni somni le pakachung in ka hai puang turangen na hian ti chua kani US President Joe Biden France President Emmanuel Macron le shoi tu dang ten thu chuain man siama Lebanon chu din hun thalo taka ading meka indona hi Lebanon le Israel mi puite point an du lawani anti heiwang hian in biak na manga in rem na kongzon ani theina turin Israel le Hezbollah te hna anin be mek na chu nisom ni le pakhat chung chol san turin an nge nani ram sang shoi tu te hi New York ka United Nations General Assembly nei kar laka in muin Israel le Hezbollah chungchanga thu chuain trom hi an siamani nimin khan jinglama Israel chuan airstrike te mangin Lebanon chimlama Sourukua Lebanon Italian Hospital borvela boma
Israel army chuan Lebanon a beina dang siam bel le ta zelim Israel in do thlona te chuan Lebanon chimlama iglim al tufa borvel bitumin an beya Israel in do thlona te hian Lebanon khochak lama balbai khothang le beka velia harmel khwate bein balbaik velia hian Israel thlona te hian darkar chan ve chung lekin beina voi somthuman siam manani Lebanon khochak lam thowa Zali districta karak khwa Israelin abomna mi pariatan thi Lebanon Health Ministry chuan nimina Israelin Lebanon abeina mi somsari aya tlem lo an thi thule hliam tuar zali chuang anom thu atar langa Lebanon chimlama Marjiun districta dibin khwa chu Israelin airstrike mangin achutel bok US le athurwal puiram te chuan Lebanona in ka haina le in biakna aom theina turin norna an siam meka Hezbollah te hian Israelin na takmaya abom na chu lo do let ve zelin Lebanon a hian Israelin abeina wangin ni thum chung lekin mishing thi zaruk chuang anom to bokani Lebanon chunga Israel beina wanga chen na huna tanga mi pui son chua to za chuan khozanga somthum le pathuma tangin mi sing sari le za an tling to ani Israel in Lebanon chim le khochak lam abom me kara hian Lebanon le Syria ramri lama ramrikan na hun te po beitelin henglai mun hi mi puiral tlan chian na turin an mang me kani Israel military chuan Syria atanga Hezbollah te hna ral thuam chok luna infrastructure te be ani thuan tar lang bok Nizan Khan Darkar Thum Z consultation session nei nuin Israel cabinet session chu nei anita chowa Israel Army 98 division te tiama regular le reserve force te marlam ramri bora da annina chungin tun thlengin leilama tanga Lebanon beiturim in peina aom thei tak tak silova Israel shwai tu unzual deuh te chuan amalam kumsang khazakwa somriat pahni le sang ni le paruka voi ni anlo ti sual to serengin Hezbollah ten thina thang an kam nalama lu chu an hre hle bok US White House chuan Australia Canada European Union France Germany Italy Japan Saudi Arabia United Arab Emirates United Kingdom le Qatar tenena arwal tlanga an thu chu asiam tar langin hemia hian Israel le Hezbollah te inkara ni somni le pakhat chungo tura inka haina siam rot ni in Hezbollah ten United Nations Security Council Resolution 1701 anzom theina tura palai kaltlanga in biakna neina hun hon thei be se ani tin hei ba ka hian Gaza Stripa inka haina siam tumna zona in biakna nei chunzom le po be se telani bok Israel chuan hein ka hairot na hi Hezbollah ho tupa Nasrallah chuan Israel lam du dan te thlirin apom thei an be se lo sa le bok Israel opposition leader Yair Lapid chuan inka haina chu ni sari chunga tan chau ni se ti in Israel marlam atanga Hezbollah te no bo na tur ni lo chu engrot na ma an pom thei lo thu alo soilang ve in rot na te chuan Israel mi cheng te marlama an let le theina tur le mitang te in thleng na tura in biak na thar tan le na thu te akeng tel turani tina soyani Israel Prime Minister chuan US le athurwal puiram ten inka haina an rot chu hnolin Hezbollah ho tupa Nasrallah point anhol thu tar lan ani bok Lebanon atangin Safat Bula Amiat khwa chu rocket te mangin ka ania Hezbollah te chuan Israel Army ho Nimra base le anral thuam da na mun pui Israel marlama an be Hezbollah te chuan rocket ruling emoza mangin Kiryat Smona le Rospina khwate an be na sa le Nizan Khan Israel cabinet chuan Prime Minister Netanyahu le Defense Minister Yoav Gallant tenena leilama tanga Lebanon beina tura phalna peturin thuneina ahlana Israel Army Lebanona ground invasion nei tura ain pe mek lain Hezbollah te rocket ka chuwa wangin Israel mi cheng te zinga hliam tuarte anom mek bok Israel marlam le Lebanon ramri hnaya Israel mi cheng te chu tom himna nei lovin anom meka Hezbollah shwai tu Hassan Nasrallah chuan karliam ta khan Israel in leilama tanga beina siam chuan chutlet ani shep tur thule Israel tan meidila achan tur thu alo sailang to ngeng hiani eilat pota Israel military ho long chuan kaina hun chu bituma beini in
liam tuarte anom thu tarlan ani boka he beina hi Iraka Islamic Resistance te siam ni in drone pani manga beina siam ania drone pakhathi ka thla kani Islamic dole tu pol te hian beina siam zel antum thu an tarlang bok Hezbollah ho chung chuan na te an tunnel network le ral thuam te chuan Israel laka aladin tir zel riani Hezbollah te hian rei tak buaina om thei thlir lokin Lebanon arang takin rocket an cholut lo kani tin Hezbollah te hian an thil chok lu na khai diat ala that miau chuan rocket manga beina an la siam zel thei bokang heba ka hian an in thlunzom na khai diat a kho bo po in hung tlem te te ya mala thei tura training pe kan ni bok Hezbollah te hian Israel lamin alo beito na huna tang te ya rocket an la kap chuak zel thei mai hi an ral thuam thuruk na a tha ti alan tir bokani Nimin Khan Lebanon Parliament Speaker Nabib Berri chuan United States le ramdang te chu Israel in Lebanon a beina ti top theina turin malak sak turin khun khan takin anora hei hi hlo tin le tin lo chu darkar somni le pali nuwa mu ani thei mai be se ani Hezbollah te hian Nimin Khan haula le Meis al-Jabal khoeb lama Israel in do thlona te ral thuam mangin an beilet ve na sa hle Iran sarkar chuan Donald Trump tha antum ru hlea antum dan plan le thil sang te po US intelligence in an ria chu wangin Trump po Congress in nasale zola ven tur ti in thu an pa sa Trump chu na sataka ven anita Donald Trump chuan Iran chu na takin avauzuya ama chu in soi chanin US President lo ni to be na hi a be tuin ama chunga thina thleng tura aduna ang ani ti na vauleta Iran khopuile Iran rampum chu bom dar veka avau bok Trama tha tum na masaber Pennsylvania thil thlenga khan Secret Service ho tu chuan thil thleng thei aom ti sareng chungin engma ma alalowa a thopuile a superior te engma alo hril chong lo ti hriat bel ani bok Iranian agent pakhat chuan Donald Trump that turin hitman arwai ti hriat ania ma se aplante a hlotlin ma aman chuani Pakistan mi Asif Marchan kumsomli le paruk mi chuan New Year ka August tha emo September thachunga Donald Trump tha ani theinan ma la Donald Trump tha tura amiroi contract killer hena poisa advance dollar sanga ape manani ti US Attorney for Eastern District of New York chuna soi US Law Enforcement chuan Asif Marchan achu US Law Enforcement chuan Asif Marchan achu Pakistan minima se Iran agent ani ti za in an chiang to ti thuan soi Donald Trump hi hemi ma po hian Iran hian than tum ti hriat ani to a heti taka Iran in Donald Trump tha antum na sa chan ber chu kumsak ni somnia Iranian military leader Qasem Soleimani a Trump thu pe ka tha ani wangte anuwa Iran nuclear scientist Trump thu pek boka tha ani le wangte kha ani ti hriat ani Juna Khan Marchana hi New Year ka sinin Trama that thei tur hitman amua ma se ti swal ber chu Trama that tu tura arin le abiak hitman hi undercover law enforcement agent alo nia Marchana chuan chu pa hne na chuan Trama tha na tur sum le pai te chu ram danga tangin aron lut don ti asila ti chuan atu ka hitman hne na chuan poisa advance te pe in until plan chu kalpui turin asilani July ni sompani khani we se chuasan atum lain Asif Marchan chu manani Marchana hian Trama that thei tur azonna hian tun malam deuh khan US azinin misualte aduang ti thei tu tur amu theinan tin strip club le bara te aleng lut fawa chutia azonna lama chuan undercover agent atong fuwa ti chuan Trama tha dan tur aplan puitani Donald Trump hi sangni somni le pali electiona atlin don le don lo chu soi thei lo maila pathian chuan aveng ani ti hi phadrual ani lo mani lo ka Iran in tha antum ti US authority ten an hriat nuwa Pennsylvania tlangwal pakhatin akap hlum thel towa kha po kha pathian wang lewa kap thel ani ti ama Trump le Franklin Graham te le mi sang in an soya tuna po ma tha tum tu te chuan
US undercover agent an be fule hlau te hi pathian ven na ani kan ti thei don lom ni tuni US election lom tur hi US history election in beina boruak sang ber ani chome ka Trump hi a film khur hle ngai dona Republican presidential candidate Donald Trump chuan atlinga ni chuan US a Christian titan zalen na awmang atia Democrat chobin anti-Christian dan tam tak an siam to te chu aron chia don tia soya transgender titan sports a meichia antum aphal sak don lo tia soiba ka Khawvel pathian in gender pahni chi asiama mi pale meichia an ni atia ni Democrats candidate Kamala Harris ve thung chu US Senator Liberal ber a thlanto ania ok ideology tuipui tu niin Socialist lamzonga US kalpuitum tu ania voters ID duhlo atam thiang ber US a immigrants lutira vote po thlak tir du tu ania tuna po LGBTQ te chuan amatan hian nasatakin ang campaign me kani Kamala Harris pasal Doc Emhoff hian anupui masa chu iresanin afa te tu nani chu aloraya anupui le fa te shia lovin relationship anlo nei awang le afa te tu ara awang chuan anin thenta chumi hnuwa Kamala Harris nen anin tong chho ve le ani Kamala Harris po hi kumsam ni le pali le somni le parukvel ani lain nupui fanau nei lai CS speaker Willie Brown meya alo tang to thina ni Donald Trump zam ngai lo mi huai sen India president po ni lo US president dai chanchin hi tinge kan ngai ven chin tia in zo tam tak kan no fo thina a ho ti pol la kan bang hek lo ma se shia thewangin Khawvel ram thil ti thei ber chu USA ania chumi ram shwai tu chu Donald Trump ani India ram shwai tu po ni lo tinge a chanchin chu kan ngai ven kan ti chuan US politician Khawvel asoi hing theya US president Azir Zelin Khawvel thilin thlak thleng po hi adang lamin omzia anei thina ni US foreign policy le and domestic policy te hian nang le ke thlengin min ngong ve ve a hlate khuaram shoi tu mani se kan lo ngai ven ve thina ni ti hi in shil shat thar le masa phot tengu tunla hian Donald Trump chanchin tuin hai lo taka ziak le khabu Fire and Fury ti chu ania aizol thlengin ti tam tu pakhat ani le der to chamami zele thil thleng chanchin engemaw chen chu kan soi to a atoi thiang berin achunga thil thleng dang I han soi zom le don teang Jerusalem boruak Donald Trump chuan avoi khatnan Khawvel ram dang ti ngam ve lo tin Jerusalem chu Israel khopuya puang ti kan hreto a chumi chuan Khawvel ram sanga nasatakin ngong anei ani kha ti chuan UN in America thil ti chu dem na vote ala chuta America thil ti dem tu ram te chu Donald Trump chuan a thei ngil ngai to don lova a chin chia vek don ti po soya a soyang reng chuan a thil ti do dal tu asum ringa nung ho US in poisa tam taka a tran pui thin te chu Donald Trump chuan a shrek ta ama saberin UN nena tran puina pek thin chu $1 million zani somrial le panga chuangin a chok tlem tanghal ani kha adang po khang hun lai khan ala titlem bokani kha UN po an mangang khop mai ti chuan UN assembly a US do dal tu langsar tak pakhat Pakistan po chu na takin Trump chu na kheng zuya terrorist te tan pui tu a puin US apui chalo atia Pakistan nena tan puina an pek thin po Trump hun lain ti to pe mo ti tlem aniang atia $1 million zani somnga le panga an pek le tur tu na hian withhold ani tur thu an puang to ngeng hiani tuna kan thil ngai thlak tur hi Donald Trump hun laia thil thlengte ania wangin ngai thlak dan kan lo thiam don nia Donald Trump hi paro rum tak mai tha lo chu tha lo ti bur mai chi engma soi se emo soi ngam lo nei lo ania engtin zel nge UN lama ama do dal tu ram te hi ati chho zelang ti churin thu bakin kan la shelo na chungin ama le khabuzia nge asoya chuan phuba la le zia thin mi ania wangin apal zam mai chu arinom lo hle ani
Donald Trump nuaya America mi puile sum don na le economy na satakin ma so na ni kha Donald Trump atlantlin ani ma khan Democrats le milar celebrities tam tak ba ka economist te point Trump atlantlin ani chuan US chu atlu chevek don US economy chu atlu chevek ang ti in an lo shil lok cham chia ti chuan Trump chu president atlantlin ani zui ta mai boxia ma se an lo shil lok ang chuan eng thil ma thleng ta reng lo Donald Trump atlantlin ani atang khan America stock market economy chu azuanin a chuang ngal or mai tila kan soi warmi alawang kum khachung president na achel chung hian tlatinin economy chu record break zelin a sang tuala tun nai mai khan US history ala thleng ngai lo record a break tange nge ani thlakachung ringot point aram mi te tan na thar asing chuang fe te asiam sak mol renga aro real na awanga hlok na an mu to te hi avelu chuan $1 trillion ruk chuang ani to ani kan shet thiam theidan tur chuan heti zong hian i han soi tiang Barack Hussein Obama President Trump kum to bera khan US chuan manufacturing job na singkhat le sangsari chuang an hlova Donald Trump President Trump khanna ero chutiang na chu nuai khat singsari le sangkhat chuang aron siam tharman der to ani tun thlenga Donald Trump an aram mi te tan na thar asiam za chu 2.7 million chuang ani to na nei lo unemployment rate po kum som pasari chunga an hiam ber chum aron ni chhonga la unemployment chu za pali point pasaria atlan hiamani Obama khan Trump tira khan US leiba kha $1 billion zanni chuang asiam kai mana leiba te chu rul an he kin apung chho chara Donald Trump aron president nu thama sabera ero chuan US national debt leiba chu $1 billion som pani a atathamanani hetiang zong hi zoram mitam zo khian kan shet pui ve lo chan chu media a kan lo mu le chiar pha kho abik takin CNN BBC Times Daily Mail te hian Donald Trump thil tha ti reng engma antar lan du lo wangani Donald Trump aril ru akim lo mo liberal ho le media hovin mi pui te hna min fa antumber pakhat chu Donald Trump aril ru akim lo ti te hian ia aro rel dan chu a presidential lo an tia athil tia piang an sela ma se athil ti le ro rel dan ti chuan ra tha a chua zel box si America ram chu Obama noya khan thiang zaw rama achang man ati theya kanja marijuana te chu an thla zalena free takin zor chua le an phal chho zela abik takin liberal democrat chho sarkar na state a anitlang pui boka tin Christianity chuan be atok na sa lebok chama chuan sa khodang bia ho mit mei veng lek lovin Christian sa khwa chu aron dalian ngala ko san swai tu te chu ain leng thang berber te an nia mun poimo a tong trai na man le pathian thu soi chu awar lebok hetiang tia wang hlei hian liberal ho huat a hlo na sa tun thlengin ni khat po lovin Donald Trump chu an be reng mai ani hi China le North Korea te chu Obama hun lai khan USian a hlawe mo ti mai turin an chunga engma action chu soilo adem zong pon thu an soi thangam lo ani kha chu wang chuan China le North Korea te chu an por zual zela tun din mun hi an thleng ta te po tila kan soi sual lawang mase Donald Trump aron lang ve ta ani chuan thu moi lem lo takin ani na ang takin aron deng ta pop maya chu vele expert in ti ho le media zong te chuan Trump chu mia ru kim lo Khawvel ram shwai tu te dor thiam lo an tinghala mase Donald Trump chu alo awak lo ani yang tu na chuan China chu ama ai fe in an thunun to North Korea chungchanga po China chu atam jok angoi ta US du danin ma ala ta fo mai ani hi tin Donald Trump chu ram shoi tu dang an la chet ngai mi lo wangin ro pui takin an lo dong song bok ani kha North Korea chungchanga amalak na po mi mol thil ti in an soi thina ma se North Korea chuan Donald Trump chui deng khong tak chu in siam thatnan an mang ta hlawem ni ti turin hun rei to tak chung ati to ngai reng lo rem na lam hoi zong in Trump hun lai khan ma aron la ta thut maya
South Korea nen in biak na tha nei te adu thu aron soi chuak hial ani kha soi tur tam hle ma se aseilu tuk don point danga kai le mayango Fire and Fury Donald Trump President ani kum khan na chanchin le khabu nia ziak tu Michael Ulfan asoi Fire and Fury chuan zuar chuak ta salpo akal ngal chur hle maya aziak tu pa hian ale khabu chu Donald Trump President atanga pai thak ani na tur man ruwa ani arin thu asoi chuak hialani ele khabu a hian Trump chu ziak le chiar po thiamu mal lowang le anu puinen anin kar po thalawang te thil chetin reng ina puwa tunlai hian CNN BBC Reuters sovin chatui bera an mang meka atam thiang ber an soya achunga thu in ziak chu thu bel chia na dolem ti lam reng an ngai tua pui ve lawani ma se hele khabu hi mitam jok chuan thu bel chian dollo ani ti an poma aziak tu Michael Wolf a hi tun ma poa thu bel chian dollo manga saltam theina turin thu dik tok lo tak tak mangin Donald Trump chanchin hi zia kani ale khabu review tu milar tak tak te chuan hetiang hian an soi thilho te po aziak dik lo ani hi The New York Times aziak tu ber po hian azia then khat te chu adikem asoi theilo ania ti te le chisang sang Brian Shelter CNN a te po mu tur tam takomani hetiang atang ringot po hian hele khabu hi arin tlak omlo zia chu kan semai ome chuta khu ka lo khuk pui vakti chu ani lo ti na ni chu ama Donald Trump chuan le khabu chung chang chu hetiang hian a soya tuna chuan Russian collusion chu thubel chian dollo dot vekani ti kan hre chiang ta zela Russian ena thok du nom chun te hi tela Hillary Clinton ile FBI tele kan lo ni zoka fake media tele he dot phua chop le khabu mang hian tuna ana sathayang berin ngai tu anan seng lea hetia ti lo hian in thlanna election a hne na chantum zok ro se ti in azia kani Donald Trump hi atlin tir phat atang khan Democrat cho chuan man ruwa sang mangin ti tla kan tuma ama sabera chuan in thlanna fair lo ti in thil ti dik lo aum an tia an han chui chianga vote te an chiar thate renga ma se Donald Trump chu a fair mai pi lama ama a in vote alo mutam zok ti an mu chuak le sia chuta ati dik lo ho chu Democrats vek an ni ti hriat chu ani le zel boka mithi to ten vote an lo thlak na sa hle ti hriat ani ti chuan Russia in an pui an ti lea an chui lea kum khataya tam don an chui to a Russia ne na lo thok dun chu Trump ni lovin Hillary lama bak FBI te ani lo ti hriat ani lea chuta mei chia tam tak ron ding chuakin Trump chuan dik lo takin lo khoi to thin ti ten an ron pu le ta an chui chianga chu tiang mei chia te chu Hillary campaign committee te khan Donald Trump pu mual pho na turin suman lo pe ti hriat chua ani le to ani Donald Trump chu chol lovin a mel ma ten be na turan zong renga athil thati pakhat ma an puan zar sak du lova amel ma te chu Khawvela thil ti theile million ber te ani boxia chu wang chuan Donald Trump hian pathian kai suai na le ven na amamo atak zetani eti in du tok si phot mayango kumsang ni som paruk November tha US President in thlan chu kumdanga anin thlangang lo takin civil mi politician ningai reng lo sumdong hausa Donald Trump America President somli le pangana niturin atling tlat mai atir primary election atang to in makti a hlo to a an tling phei kha chu makti a hlo le zual kumsang kha zakwa somri atin thlana Ronald Reagan le Jimmy Carter anin khina tang to in America President thlan khu kan lo ngai ven ve to a khati lai khan Polly kan nia chuti chung chuan kanute ho zara kan lo ngai ven ve na sa Pastor El Soithanga le khabu ka fanram ti ka chiar nu phei chuan America in thlandan chu ka chiang ve ta viawin ka sebok Donald Trump le Hillary in khingero chu ka ngai ven pe vak lova ngai ven lo ka tum lui ve deu bok ma se Khawvel ti ani miawa wang le chanchin bu le media danga alan tam shima wangin hriat lo thei ani si lova atop don lama ka ngai ven tai khon hu ve le siani politician po ni lovin politics ami senior pui sa pho jinga po ke kani intive ngam chiao han le thal mia mai te kha ngai nom kalo tia politica ton sian nga jok le in smart jok te le thal tura
arem hriat zia le mi ril ru an he theidan kha makbok mi pui vot mu tum tan chuan mi pui mit laber le mi soi tamber ni angaya abi kin ani yang politika mi hriat lo ngai lo tan chuan a tul le zual bok ama sain america rama mi tam zokin an lo nin em le tha an ti haulo ma se an soilan ngam manglo mi ti lom lo hlau reng renga khosa politician ho soi ngam lo Mexico atanga ron pem lu ten hok sak zia han soya chu chuan mi hriat lo lo tur kha sang taka avor chhota athu soi kha a thai mo thaloe mo chu thu dang ni se mi ngai ven ber ani tir ta ni athu soi hian mi tam taka ti thinura hei wang hian vot tam taka lo thei bok Masiaris fu khopa hemi asoya wanga Mexican atanga lu dru te vot a hlo aya tam dai vot a hui don ti a boru ka khan alang theani thil pa ngai omreng chu mishing hian kan ning fo trama hian chu hre chianga aman tangkai dan po thiam hle a hlo tlin pui ta ani hi hetiang thil pa ngai reng ni na hi an establishment an tia chu tiang ril ru chu Donald Trump hian a hlo tlin pui ni berin alang in than campaign line khan anin beina sa hle an mishing nun kal to nen lam anin por sak leu mai ani kha khan mishing nun luk poi mo zia te po min hria tir sela a thang heng heang kan tun manun khan kan minum renga min ti buai zui fo bok miming thang le lar ni ve kher lo mai la kan nun dan hi kanu luk lo chuan mi hriat lova za ruk veng te mi hriat lova buai chuk te kan tong fo thin mi rin hlo lo ama party hroi tu te ngei point an du lo an soi sel luai chuan he na achang miau sia Khawvel hian angai ven lo thei lo ani keini India mar chak kil mi tlo po vak lo ramachang point kan lo buai puya kanin hnial pha na sa hlebok President Obama kha president ani tir kha chuan Christian zinga sakol ani theidan soi tur ria an tam hlea keini ko san thusil tu te zinga po sakola pu ve chia si lova sakol ne na tang du na Khawvel top na tur chin chiana thlen tir tu tura soi anom nual a video nen lama en tir tur nei po kanom Khawvel le liama mi pakhat chan chin kan ngai ven viau mai le kan buai pui lui mai hi achang chuan ho ka ti hle thina ma se Khawvel kalphung thlak dang lam dai thei mishing an ni tla wangin an poimo lo thei lo ani heti chin hi tun chuma Donald Trump chan chin le hun kal to le aro rel dan kan tarlan thei chu ni ri phot mai te se